Ari mu biro bye, Perezida Joe Biden wa Amerika yavuze ko kuvaho ku butegetsi bwa Assad ari intangiriro y'ubutabera. At long last, the Assad regime has fallen. Ubutegetsi bwa Assad burashyize burahirima. Ubu butegetsi bwakoreye ubugome, bw'icurubozo ndetse buhitana inzirakarengane z'abanyasiriya babarirwa mu bihumbi amagana. Ihirima ry'ubu butegetsi ni igikorwa shingiro cy'ubutabera. Ni umwanya w'amahirwe mu mateka y'abanyasiriya bamaze igihe kinini mu mubabaro kugira ngo bubake ahazaza heza h'igihugu cyabo cy'ishema. Perezida Biden kandi yavuze ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukora hashingiye ku mpinduka zirimo kuba muri Siriya. Muri byo harimo gukorana bya hafi n'inshuti za Amerika. First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan. Icya mbere, tuzashyigikira abaturanyi ba Siriya harimo Yorodaniya, Libani, Iraki na Isirayeli mu gihe havuka ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubahungabanya giturutse muri Siriya muri iki gihe iri mu nzibacyuho. Donald Trump watorewe kuba perezida wa Amerika ku cyumweru yagize icyo avuga kubera muri Siriya nawe abinyujije ku rubuga mpuzambaga rwe Truth. Yagize ati Assad aragiye, yahunze igihugu cye. Uburusiya buyobowe na Vladimir Putin bwamurindaga ntibwari bugishishikajwe no kumuhagararaho. Mbere gato Trump yari yanditse kuri urubuga agira ati Siriya iri mu kaduruvayo ariko si inshuti yacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntigomba kugira ikibikoraho na kimwe. Iyi si intambara yacu.